Šta je to? Otkrite čarobni svet majstora animacije Hayao Miyazakija. Vrhunski animirani filmovi japanskog studija Ghibli nagrađivani su mnogobrojnim prestižnim nagradama, uključujući i Oscara. Neverovatno. 5 DVD-eva u ekskluzivnoj box set kutiji. Bilo je krajnje vreme. Začarani grad, Porco Rosso, Totoro, Zamak na nebu, Kraljevstvo mačaka, Studio Ghibli kolekcija. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra za samo 999 dinara. Od majstora animacije Hayao Miyazaki. Dušo, nemoj prečicama, uvek se izgubimo kad to radiš. Valit ćemo se u nevolju. Hajdemo odavde. Ale, Fenjere, beži odavde. Moraš da pređeš reku. Hajde, ja ću ih zadržati. Ja sanjam. Ako ne nađeš posao, Jubaba će te pretvoriti u životinju. Ona je veštica koja upravlja kupatinom. Začarani grad. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra. Porco Rosso je hrabri pilot iz Prvog svetskog rata, čije je lice pretvoreno u lice praseta, misterioznom vračbinom. Ali ne mogu da verujem da si prežuljao svoj lik. Svinjama zakoni ništa ne znače. Kako bi povratio svoje staro lice, on mora da se bori protiv bande vazdušnih pirata iznad Jadranskog mora i osvoji srce prelepe Džine od majstora animacije Hayao Miyazakija. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra. Satsuki i njena mala sestra Mei doselile su se sa roditeljima u novu kuću na selu. Njihov život će se promeniti kada jednog dana otkriju Totora. On je njihov komšija koji je duh iz šume i mogu ga vidjeti samo deca. Totoro će ih povesti u novi svet i otkriti pravo značenje života. Od majstora animacije Hayao Miyazakija, Totoro. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra. Šta je to? Mladi Pazul sreće devojku sa čarobnim kristalom oko vrata. Sećam se vazdušnog broda i čeg više. Kristal sadrži tajnu o misterioznom letećem zamku. Iza oblaka je plutajući grad u čije postojanje niko na zemlji ne veruje. U potrazi za istinom saznaju da nisu jedini koje zanima kristal. Bilo je krajnje vreme. Šita, mi lebdimo. Zamak na nebu. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra. O ne! Kada jednog dana mala devojčica Haru Ej, mačak, pazi! spase život neobičnoj mački, Vratit ću se da vam izrazim zahvalnost. otkriva čudesan svet gde vladaju mačke. Neverovatno. Kraljevstvo mačaka. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra. Videoklub M2 koristi najsavremeniji sistem za iznajmljivanje VHS-a, DVD-a i PlayStation igrica, koji vam omogućava da bez žurbe, pritiska i velikih obaveza gledate filmove i igrate video igrice. Sistem je zasnovan na samoposluživanju. A filmovi i igrice podeljeni su u dve kategorije, i to hitovi, odnosno filmovi i igrice koji se iznajmljuju na 2 dana, i katalog, odnosno filmovi i igrice stariji od 2 meseca, koji se iznajmljuju na 7 dana. Hitovi se nalaze na policama koje su postavljene uz zidove i vidljivo su označeni, a kataloški filmovi nalaze se u ostalim policama. Primetit ćete da se na policama iza svake originalne kutije nalaze proizvodi spakovani u našoj kutiji sa oznakom M2. Originalna kutija je tu da vam slikom i sadržajem pomogne da izaberete film ili igricu, a sam film ili igricu iznajmljujete u kutiji sa oznakom M2.
Kataloški filmovi podeljeni su po žanrovima, a unutar svakog žanra filmovi su poređeni po abecednom redu, tako da ih je vrlo lako pronaći. Čitav sistem vezan za iznajmljivanje filmova i igrica smišljen je tako da kada u našem klubu iznajmite film na kaseti ili DVD-u, kao i video igricu, možete 7 dana da uživate i bez žurbe pogledate filmove kada to vama odgovara. Tako možete da odgledate 10 filmova nedeljno, a da samo jednom posetite video klub. Iznajmljivanje na 24 časa u drugom videoklubu je obaveza, a kod nas je to uživanje koje traje minimum 48 sati. M2 radi svaki dan, od 11 do 23 časa. Ukoliko želite da vratite film van radnog vremena ili u vreme dok M2 radi, a ne želite da gubite vreme i ulazite u klub, jednostavno ubacite kasetu ili DVD kroz otvor za brzo vraćanje na spoljnoj strani objekta. Imamo i najveći izbor u Srbiji legalnih PlayStation igrica i konzola za iznajmljivanje. Mi se razlikujemo od drugih. M2. To je vaš stil. U mračnim vremenima kada je bilo malo nade, živjela je devojčica čije je bekstvo od realnosti bilo bekstvo u legendu, a legenda govori o izgubljenoj duši princeze iz drugog sveta, koja će jednog dana ponovo biti rođena i legenda će postati stvarnost. Panov lavirint. Kirikou i divlje životinje. Priča o Kirikou i veštici bila je suviše kratka. Nismo imali vremena